Z nami sta tudi že dve študentki iz Hrvaške, Katarina in Davorka. Kako se vi osjećate na ovom industrijskom forumu? Prvi put ste to ovdje? Da, prvi put smo ovdje i kažem, sviđa nam se mislim, super je, samo kažem da mi je žao što ne znam slovenski jer neke prezentacije nažalost neću razumjeti. A kakav je vaš utisak? Pa meni se jako sviđa i čini se dosta zanimljivo. Nismo bili na puno prezentacija, ali ovo što smo vidjeli je bilo... A šta vas najviše zanima u industriji? Pa meni je ovo 3D tiskanje najzanimljivije. Meni isto, da. Imate ovih predmeta u školi, učite ovo? Imali smo prošli semestar jedan predmet koji je baš radilo se o polimerima i tu smo spominjali aditivne tehnologije i 3D printanje, ali nismo nigdje imali baš priliku za vidjeti do sada. Slovenski studenti više puta kažu da ima previše teorije, a premalo praktikuma. Da, definitivno da, istina. Jako malo zapravo stvari vidimo u praksi. I kako bi vi to promijenili na vašoj fakulteti? Ajme, meni, ne znam. Pa ja mislim da bi se trebalo češće organizirati ovakve neke terenske nastave gdje se baš može primijeniti to i pogledati kako se to koristi. Imate ili neke ekskurzije u poduzeća da vidite kako se bave? Nismo do sad, imali smo samo jednu i isto tako istog predmeta smo jednom otišli. Tek na drugoj godini smo bili u jednoj Elektrokontakt se zove firma u Zagrebu i to smo posjetili i to je to. Super. Hvala vam na vaše vrijeme i odgovore i dobro se provedite na ovom industrijskom forumu.